पुणेचे कॅडिला कंपनीच्या कामगारांनी पणजे आल्तिनार फॅक्टरीज अँड बॉयलर्साचे कचेरेचेर मंगळारा मोर्चो व्हेलो। कामगारांची अधिकाऱ्यांबरोबर दनपारां बसका जाली। आशिल्ल्याक काडून आनी ट्रान्सफर मारून कंपनीक कॉन्ट्राक्टाचेर कामगार घेवंक लागल्यात। भायल्यांक घेतात आनी गोंयकारांक भायर दवरतात। काडल्या तांकां परत कामार घेवचे अशें कामगार युनियन मागता। पुणे इंडस्ट्रियल इस्टेटींतली जी कॅडिला हेल्थ केअर लिमिटेड नावाची जी फार्मास्युटिकल कंपनी आसा, ह्या फार्मास्युटिकल कंपनीचे 166 कामगार जे आसा गेली 5-6 दीस कंपनीन तांकां कोर्टाची ऑर्डर हाडून भायर काडून उडयल्ले आसा। आमचो डिमांड आसा, सगळे जेन्ना ट्रेन एज्युकेटेड आनी एक्सपिरियन्स 22 वर्सांचे जेन्ना अनुभवी कामगारांक कंपनीन भायर दवरल्या आनी अशे फॅक्टरीज आनी बॉयलराचे जे काम जे अनट्रेन्ड कामगारां कडल्यान करून घेता कॉन्ट्रॅक्ट वर्करां कडल्यान, तीच मुळात बेकायदेशीर कृती आसा आनी ती कृती थांबोवपाची आनी ज्यो बॉयलर्स आनी ज्यो चिमण्यो ज्यो चालू आसा पळय ते ताबडतोब हांगच्यान फोन करून तेंच्यांनी ती बंद करपाक जाय, ना जाल्यार आमी हांगासर मोठो हांगाचो बोळ घालतले। हांव एक्चुअली एज अ सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडंट, पण आमकां सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडंट म्हणून आमकां डेजिग्नेशन दिल्लें ना, तर आमकां युटिलिटी मेकॅनीक म्हणून आमकां थंयसर यूज करता। आमचो हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक आमी एप्रेस करतले अबाउट दीस मीटिंग, अबाउट दीस पॉयंट्स। वी वील डू इन्स्पेक्शन and we will address their grievances. So any time frame has been set? Time frame cannot be set for the addressing the grievances. Only urgent inspection will be done. Certain issues will be verified urgently, and within next 1 month we will sort out their issues regarding industrial disputes, industrial relations. We are not concerned. Only safety, health and welfare issues will be addressed. What were the actual issues? So there is some issues regarding some toilets and change room and all that, some contract workers, there is no uniformity in the rules. Asha sir, we will address. साळगांवकार फुटबॉल क्लबान नव्या सिजनाची तयारी सुरू केल्या। धुळेर मैदानार साळगांवकारांचे प्रशिक्षण नवो कोच डेरिक पेरेराच्या मार्गदर्शनाखाला सुरू आसा। सगळे खेळगडे मन लावन प्रॅक्टिस करतात अशें कोच पेरेरा म्हणटा। आपल्या डायटाचेर व्यवस्थित लक्ष दिवचे असो सल्लो डेरिकान दिला। To make those actions for 90 minutes, how you develop? By practicing. For more energy in your system, what do you need to do? Done. Done, Gilbert. Huh? Before rest, what do you need to do? Food. Diet. That is your fuel. That is your fuel. If you don't eat now, you will not develop this thing. Your energy levels will go down. We just started our practice session yesterday. Today was our first conditioning session where we concentrated on fitness as well as tactics. And the boys really worked hard, except for a couple of players who have not reported. Other than that, everybody is in good condition. I'm happy that the boys are working hard, responding well, and I'm sure in a week or two we'll gain our fitness and we'll be team ready for the season. We started our season with new players. First of all, for a new coach. He is a good coach, and there are many players, promising players, youngsters also. We started on Monday. The practice is going good, hard work, and this hard work will carry to make us perform in games, and we'll work hard. इतल्याने खबराची हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।